ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Имрӯз қатъи Парвиз Путик Дабру гуфтум як камтар суҳбат кунам. Рости гап як ду видеоша тамошо кардам. Интервю қатъи Рустам Ашуров ва интервю қатъи Садои умед. Ва аз сабабе ки аз ҳамон аввали сар кардани корш то ҳозира шоҳиди ҳамаи хизматош будагим Парвиза ва хостам ки марам як суҳбат кунам дар канал Партум ва оиди ҳамаи вазъияте ки ҳозир Парвиз галдаге оиди ҳамин вазъият аудитория марам огоҳ шаванд, чунки ман боварӣ дорам ки аз ҳамаи аудиторияе ки ҳозир дар канали Репортал ҳастай қариб 30% Парвиза мешиносанд, барои ки Парвиз соҳаеда буд ки на ҳама мухлисои реп ин соҳаро мумкин тамошо кунанд, ки ҳамин 30% аниқ Парвиза мешиносанд ва Парвиз аниқ хизматаш ба ҳамин 30% расидагиай. барои ҳамун бародаро фикр мекунам як ҳамин видеора бо диққат тамошо кунем ва агар чӣ саволе дошта бошен просто дар комментария бинависен ки чӣ фикр дорен ва ҳамаи ҳамун саволода агар ки имконият дошта бошам ҳамашро ҷавоб метам. ва бисёр мумкин бисёри одамо ҳозир ҳар хел гумоно бурдестанд. Мехоҳем ки ҳамун гумоноро аз байн барем, чунки ҳолатера ки Парвиз галдагиай ин ҳолата фикр мекунам 95% одамо ба худкушӣ мебаранд, чуна мерасонанд, чунки ман худам дар ҳамин ҳолат будагим ва ҳар як фикро дар калам омадаги буд ки ӯ фикрора просто так дур карда намешавад. ва Парвиз дар дуруни худаш ҳамон қадар қувва ёфт, ҳамон қадар гуфти гапҳо зиндагӣ дар нахост хато кунад, омад аз бародаро просто ҳамон канали Рустам дар ман ҳамон асоси ҳамон видеора бугум. Видеора асосан Парвиз барои ӯ кард ки чтобы баъд дар ҳар хел группачаҳои телеграм сураташ наброяв, ягон кас навояд видеош накунав, нага ки инаи суммара гирифта надода, инаи машиника, и хеле хеле. Барои ҳам Парвиз худаш пешакӣ омад, ҳамин огоҳ кард ки хай ман хеле ҳолат дарам, ман хеле қарз дорам ва ман пешакӣ шуморо огоҳ мекунам, чтобы шумо дар фикр назанед, нагӯед ки ай вақташам хеле буда, ай чокадай, чунки соли 2023 ман худам магазини Парвиз рафтагиам, қатъи фавик рафтагӣ будем ва як рилс кардаги будем, агар ки дар Парвиз бошад. Сарлавҳаро просто нақл дорам ки чтобы ситуатсияро бачаҳако хушрӯ бифаҳманд. Ва сарш мекунем. Парвиз брат, чӣ? Салом алейкум. Кубе ака салом алейкум. Ози мо як ба як гап задесем ака ё одам аста гу? Не, ягон кас нест як ба як. Тамом ака. ба подписчикои худат, ба подписчикои ки пеш мара мешнохтанд, ҳама салом ака. Худатам аз он ҷумла ака. Соз кубе ака? Худоро шукр брат. Амҷад ма рости гап я 10 одама оиди ту маълумот гирифтам, барои ки дар я 5-6 одаме ки ҳамин соҳаи блогерӣ данд, ҳамво корҳои туда камтар шубҳа овардан, гуфтанд ки дурӯғ мегӯяд. баъд як 10 одамда одамое ки дар ҳамин соҳаи бизнесанд, дар соҳаи ҳарчанд хати ту рафтуомад доранд, дар ҳамво маълумот гирифтам ва гуфтам ки ҳамин хела ҳамин Парвиз қарздор ки? Гуфтанд ҳо. гуфтанд мо хиёл кардем ки Парвиз ҳамун вақте ки нав ҳамин хеле мушкилӣ дар галатид, ҳамун вақта меояд бародарошда муроҷиат мекарданд ки гуфт ин қадар тоқат кард. гуфт бояд амира барвақттар мекард, ҳамин муроҷиата барвақттар мекард. барои ҳамун яъне ма аниқа ки 100% гуфта метавонам ки ҳамин маълумотеро ки худат гуфтагӣ аз чанд источник тафтиш кардагим брат. барои ҳамун як савол дар ҳаминҷа ба миён омадаги омада, ҳамун савола мехоҳам туда битам. дар видеои қатъи Садои умед гуфтӣ ки хизмати ма ба ҳама расидагиай, ма ин чиза рад намекунам. Не ки дар комментария барон навис ки ира чӣ хизмати шумо дар расида бошад ки мо кӯҳномакӣ кардем.
برای که وقتی که لنگری قطعی بابو جان 88 ویدیو کردن گفتن که یک بیا همه برادر را دستگیری کنیم بعد نامه بلوگر را گرفتن در همونجا برای نایسته بود که چا کنم چی باید کرد نه که بعدی همون اینترویو قطعی صدای اومد و بگیم پفکتو بگیم خفه شید یا که کاروش همین را میخوام کامنتیر وقت کنیم چی خدمت کردگی من بگم یا نه برای چی همین چیزا سیتواسیا خیلیه یعنی آدمو همین چیزا میخوام بدونم من میدونم چی خدمت کردگی من ویدیوشا دارم من دینا با ویدیوشا ای یوتیوب یافتم تا پریمو افیر در اینستاگرامی اویدی تема یو چای فاروق گارنی برآمد داری من میدونم تو چی خدمت کردگی برات просто همین سیتواسیا را تو چی را در نظر داشتی برای که دیگه خدمت‌ها بسیار دگن نه یه چیز بهتی پوبلیکاده بود مثلا برام خودش میدونه ما اون چیزی که بیرون از پوبلیکا بود ما اوش با вообще تمای سریوز نه من نمیخوام اوشاتون چیزی که پوبلیکاده کاری کنم میدونی برام میدونه اتوش تو برام ایما خفه شده یا ما یکم با نگاتیو نه اگر که گفته باشم سخت شونسته باشم من بخشی میپرسم لیکن مقصدی من همین بود در کاری دو دیختو که میسو همین سیتواسیا دا میسو ما آدم بدون که یا خطی شما خطی دیگر رو میشیشته میانجام شاید همین میسو ما همین را پوبلیش نکردم که میسو نمای بارا گرفتم یکم روز میشه که یکم تو دنهای خدا نکنن همین سیتواسیا دا سخت و میگویست تو یک جای بدن یکم وقت شیشتن فراموش نکنین در میسو همین مقصدی من همین بود اگر همه آدم پروس در کامنتر یکی نویسکن لنگری من گره میخواستن شدم даже من اسکرین شات کردم даже اویلم در روی کردم گفتم مقصد زید نشن یا که نه اکر بیروزم نویسته که چی خیز ممکنه با خود نویسی خود اسکرین شات کردم روی کردم گفتم انشالله زید نشن هم همه دستگیری میکنن پروژه میبرویم من خواستن شدم نه که وقتی ما اینترویو در امید دادیم او уже وای زپس چیدگی بود با ما уже نومی سو کیلا گرفتگیم اکر بیروزم اونم با مقصدی نبود که میسو ما شما چی با ما دستگیری نمیکنه نه روز همه بود که اینا خود نویسی که اگر کامنتر نویسی که پرویز سازوار است برای نکه ما گاره نمیشون همه چیز ما در یک نیم مختصر شدم گرچه که در اول دنیای ما در این دنیا روز پردرش کردن حس میکنی خیلی با یک لواکی دیرت خرسان میشد تو خب همین مقصد دیگه یگم مقصدی بعد نسبت یگم بلوگر ندارم و کوشش میکنم که یگم وقت نداشته باشم در این چیزا بله انا بود اوجا نومی کیرا گرفتی غالیبا گرفتی نومی سعیدا گرفتی یعنی قطعی غالیب یگم رفت اومد کردگی برای که فکر میکنم غالیب داو دوره که خودمون رفت اومد میکردیم غالیب داو دوره نبود همین را میخوام بدونم غالیب با یک دو بار سلام علیک کردگیم غالیب وقتی که برنامه 100% چی توکی باید دسته شو برنامه 100% بله همونجا در گلان اسپانسرش مگزینی ما بود اگر در میدونم انا نیوگا همونجا مثلا ما یک چیز پروسا ما مثلا دمدی آدیتوریا داشتن خوب بوده در غالیب ابیو نگو مکه کلوسر اینجا غالیب خدی رفت آمد داشتی سلام علیکم برای که ما همه بچه اکو را فکراشونا اوژه فهمیدگیم اویدی همی تیمای خودت و برای همون گفتم که من بفهمم که خودت حقیقتی هم بود داشتی رفت آمد چون که من از اون طرف اوژه فکرای ویو را میدونم غالیب بچه از دورم غالیب وقتی نه تو چیکسون آمده بود که کس همون برنامه که در غلطه بود نه شو برنامه 100% غلطه اگه نگاه که من یک چیز میگم اینم پسانی میدونی من میخوام اگه خبرون که آدمو او را بدبینی نکنن پروسه یک چیز ده همون وقت میشو آدیتور ما نیوک نه کرده بسیار چه خیلی بفهمونم آدیتور ما هیچ وقت نمیخواست که من را در بین شما بیان نکن بله ریدیسوشن نو ما فوزه کوشش میکردم که اگر که مثلا ما شما را خودم جدا نکنم مثلا ما می اومدم یگان خیلی سرات میکنم در بین شما باشم مثلا شما رفت اومد کنم سلام علیکم مثلا حرمت احترام یک فهمی در جو باشه
مثال گرچنده که ما با یکم خیلی میفهمونم پرپیش کنده که مثال خیلی یا همه این رویه چوکتی یا مثال کلام قسمتون همه ما یا انسان ما در وطن در یک مملکت زندگی میکنیم مثال تویست غریب کتی هم همون روزا ما غریب اگر من میتونستم که پروست در بانو چیک کتی غریب سلام کنم پروست هم باید دستم سلام کنم برام یکی ما رو ماده که سلام علیک کجون دول موفقیت دوام پیشروی تمام ترگه هم ندارم پیشروی مالدست هم تبزد میسو برای همین نوع غریبه گرفتم بعد باید چی خلاصه سلام علیک هستیم همین عین حال خیلی که من دیدستم همین قدر پیشنهادایی که برادرها کردن مرم در لیچه خیلی چخچخ کردم پیشنهاد کردم که همین حالت اگر که تو سری پیش نگیری این میتونه تو را به یگان کسلی بیاره برسونه به پا بغلتونه ده یعنی این استرسی که از در سری تو آمدگیه این استرس برای مثال اگر که تو آدمی پرستای میبیدی آدمی پوبلیش نمیبیدی استرس ممکن کمتر میبیده سرت نه که از سبب که خود آدم پوبلیک نی هم به طرف فکر میکنی ده حوز مرا میگیرن در اینترنت میبرورن یکم طرفی کار شاید دیم طرفی کار شوید که تو آدمی که هستی که دیده آمدگی آدمی نیستی که یک دیدی و گرنی تگون کردی من میدونم تو خیلی خیلی بیزنس ها داشتی اما مگزین من رفتم دیدم کیف کردم در کار برتا برای چی در اول راضی نشدی که همون کار را که خودت پیش میبردی اولین توجی که بودی که حرکت میکردی هر نیازمند در کمک برسانی چی با همون کار وقتی که خودت آمد همون کار خودت در روان ندانستی برای که ما گفتم تکو ما آدمای را یادم میکردیم که بدم بعضیاش که چی قابلیت کاری داشتن نو وقتی که من روی اکران میبرومم زن چی من میگفتم آدم گرنی زورش اومده که روی اکران برومده برای خود برای $10 هم باشن اما با خود من اساس حق رسوندن آدمو در رسوندن که مثلا $5 که برادر منم زور اومده من ندارم من مهره بتیم من کار میکنم میتیم این یکم وریانت دیم وریانت که مقصد ما همین بود که مولا خیلی آدمای بدن وقتش در فیلم میکردن میشد سوی کلام کتی ما خیر میکردن چون شاید یکم ایامو وقتی که ویدیو ما میگفتن همچون قرض مورا بتیم ما همه او را تقسیم کنیم ایا آدم قرضدار باشه مهلت دراز کتی ما میدم میتیم ما در درس نمیشوم با خودی چی اکر گفتم ما خوای کوری مکرکر ما صد کوی یگم جو معلوم نیست الحمدلله یگم جای چی ندارم پس ما قابلیتی الحمدلله همون سوما کوتاز من عده برادرو پیشنهاد کوری دادگان ما الحمدلله میشو قابلیت همون سوما کور کردن دارم پس اینجا ای چند طرف اکر میسو ایش نه میگم کمتک ماروسو که گوش میاد نه میگم کمتک این ایش میاد پس هم که ای هر طرف وجه کار کردن نتونستم من سه سامسک شده بودم من چند روز وقت مرا میبرن عده ایش میاد بیو برین من چند روز کار کردن نتونستم ما سامسک را شب تیار میکنیم ساعت باید من تقسیم کنم نمیتونستم سامسک پرش میشدن وایرون میشیدم پس هم خیلی چند روز من مینوس را بعد با خلاصه اومدم که وقتی ما ویدیو کردیم در کانالی که صدای امید اشورو با لانگاری میسو ویدیو کرد با بجون اشورو ویدیو کرد با خیلی تگی ریلسوی اینستاگرام ده هم من باید اوگوست میسو بیا اکرم گفتن همه سیروردم میکنیم من گفتم خیلی من بتونم که خیلی پیش کنجا میکردیم فقط رفتو بسکای همه پول من میگیرم اتکریتا پرازرکشن در پیش مردم میگم که من نمی خدر کول جمع کردم 1000 اما منم خدر قرض دادم من همین سوما که میسو اینو شما همچنان خیلی که پیش فعالیت میکردیم کانال میکشم اما همون سوما در مدت 2 سال 3 سال 1 سال واسه من با طرف خیر همه را در شویدی یک چند بلوگ من میگردم یک گپ ندارم انا رشنه کار گرنی انا نشد چی میگوی من معیوب نیستم من دست پای کاری دارم و هیچ چیز من درست نیست بیا من ایروی تیب ایروی پسیخولوژی گپ بزنم تو اوجه یک شک به معیوبی رفتسته اگر که همین خیلی
این قیدگاه دوامتی یگان دیلت میزنه یا داولینی میزنه یگان طرف پارالیچ میشوه یعنی بعد او وقت уже после пожара магарам баъд мо даводав кинем ҳамин корра пешгирӣ карда мешавад ва ту иначхел гуфтесай ту ҳамун опите ки дорӣ бо ҳамура метавонӣ барқарор кинӣ ва боз путик дабрура гуфти гапҳо пеш барӣ ва ҳамон одамое ки хайр мекунанд ҳамура ту мегирӣ отражат мекунӣ да и гарени фикри зур кардагӣ гапат надорам ва фикр мекунам ту ҳози саломатӣ дорӣ ту ҳози дасту пой солим дорӣ агар ҳамин корра буд накунӣ ин чиз гарантия надорад бовар кун брат бале барои ҳамин мисол ма фикр кардам ки ма бояд ҳамин корра бикунам иншоалло мондем картара худованд худаш медонад чанд кор мумкин мешавад ва ман ба ҳамин мисол ба ҳамин ҳам ман кор мекунам ака мисол ҳам кор мекунам ҳам дар канали ман ҳар рӯз видео мепартовам ҳар рӯз ҳамун видео рекламае ки мебиёяд мисол қати ягон корхонае қати ягон шаҳрнома мекунем ман кори ман ду тарафа мешавад ман метавонам ки дар муддати 2 сола дар муддати 1 сола ин пула ҷамъ кунам мисол теста хайрш кунам да мисол чтобы отчёткати мисол ё каркадорикло як видео мепартоем мисол 600,000 сомон ҷамъ шид як видео мепартоем мегӯем мо дар ҳамин видео обши 5,000 сомон аст чӣ кардагем хайр кардагем 595,000 сомон шемона бо пага видео мепартоем 590,000 сомон чанд қабил пускай 2 сол давом кунад пускай 1 сол давом кунад но ма ҳамин чиза возврат кардам беҳтарин иқдом брат ма вообще ма иша даже фикр надоштам ма ака медонӣ чӣ фикр доштам гуфтам ки хай бародарое ки шоҳиди ҳамаи хизматҳои ту ҳастанд ҳамво аз барои худо тура кӯмак мекунанд ва дар номаи аъмолшон нависта мешавад ин чизи рахте кардеса ва ёда двайное ҳисоба ранги ҷория ҳисоб мешавад ранги хайри ҷория барои ки ниёз менакад мана бисёр давид мекунам бисёр ғам медан масалан мо алҳамдулилло мусалмоне мо ягон таймо ма ягон вақт нияти пули вая ма агар ба ёдат боша акай додихто ман мисол ака миннат нашавам просто ҷои гап омад вақте ки ма бангладеш рафтам ба даёд аста ака конечно ба сари ки омадам ку ба сари аҷамстан бале раҳпули аҷамстан ма худу доди ака визаша ҳама чизаша худу доди ака хурду хӯрок ҳамаша ту ба кала гирифтӣ ана нигоҳ кар ака амира и айсуми чӣ буд ака айсуми реклама буд ака ин суми реклама айтие айхудат айхудам не ки ма ина аллоҳ шоҳида аҷамстан шоҳида метавонӣ ки дар ҳамин мавзӯъ кати ма буд аҷамстан мисол ман чанд қадар ҳамин чиза кӯшиш мекардам ки мисол як реклама шава ягон чиз шава ки ҳамин расходое ки мо барои ҳамин кор мерем қатъия ба суми мардум нашава ай рекламо шавад гарчанде ки реклама ин оили ки коргаро ай оили ки одаме ки пеш мебара кора оили ки бай лекин ма ҳаракат мекардам максималия ки ай реклама мисол чӣ кунам ҳамин кора пеш барам бале ана ман фикр мекунам ки агар ки мо ҳамин челленҷа сатҳем мисол ман хиёл мекунам ки ҳамин ширкатое ки мисол дар дигар одамое ки мисол лақигарӣ мекунанд нағмо мекунанд мисол агар 5,000 сомон тиям шояд мора 10,000 сомон бутанда барои реклама ки мисол ҳам кортон пеш мерава ҳам рекламаи хуб мегирем да мисол ҳам ҳамин чиз тез маҳкам мешавад бале 100% гап нашод аҷамстан ман фикроша оиди ҳамин мавзӯи озира худат фаҳмидам аҷамстан бисёр фикрои хубша гуфт гарени общем переживат кардестай оиди корот оиди аймаъруфам фикроша фаҳмидам маъруф марио урам гарени да ҳамин ҳолат бигем рӯҳан қатитай брат намедонам да алоқа буромадан қатид набуромадан мо талпача нашуд ҳамин темаи худат суҳбат кардем ва бародаро як-ду савол доданд ки хай да интернет в общем одами хуб метофт дар ҳақиқат дар реальнисам хеле буд ки аҷамстан фатиддин қати маъруф навистанд ки вай да гуфти гапо да ҳаётам нарая да интернетам в общем
هم در اینترنت خیلی هست، در حیات هم خیلی هست. ما مسئله بخشکه مسئله مثلا روبای آدم ما در اکران مثلا بعض کاره هست که در حیات میکنیم این مثلا بعض چیزا هست که ما بین خود میکنیم حیات شخصی خودمون نداریم. ما مثلا نمیتونیم که از من بس سمیچکا میخورم جوچکا میخورم من نمیتونم که از در اینجا بخیرم مثلا جوچکا بخورم یا سمیچکا بخورم پلان نکن. بله انا مسئله درباره ما داشت جنون داشت کی را بگم لوگوی آدم مثلا کتی ما بدن کی بود توده دودارش پرویز آدمایی که 24 ساعته کتی ما بدن در مسئله خیانت فاتیدین شب و روز کتیم بود یک ماه شب و روز کتیم بود نیتوش روزانه ما شب و روز یجا بده در مسئله اگه من هیچ چیزی که در ممکن خطاکاری کردم من نمیگم نکردم لوگوی آدم یک پریود زندگیش یک خطا یک اسپوس یک اونجا میلرزه من این مسئله شد سپوری نمیکنم نو مسئله خیانت در مال مردم مثل علی شیر ای پرویز ای پبلیک 24 سال با هم کتیمون بود دودار علی شیر اجمستان مسئله که مثل من در همین کور چه کور میکردم و چه سومی مردم مثل کپک در کپک میدودم همین آدما شوریدی که مثل شاوروز کتیمه بودن ایتوش رو مرا فقط در اینترنت دیدن شاوروز کتیمه بودن و می دیدن که مثل من چه مثل همین کورا را میکنم و خاطر میگی من این گپ با خاطر چی گفتم بیو من نگم میگم برای که در کامنتر می نویسن توهوز که ای یا حرامخور بود یا ما اگر که حرامخور میشیدم اگر که من مثل همون سوم یگون خدیویژنی کردم میتونستم اگر توهوز حلوبم میبره یا جو فایل میشنم میگن یک کتی پالیس بده خیر حلوبم یگون جو یگون اسکرام پارا کوکا این تا پاپر چیزی که دو آدم دونم اوج سید نمیشتوا بله صاف است که دقیق دیمش شش هفت کس بود پستای هر روز کتی موندن اتا پاپر وقتاره حکم چی تجارت کردم مثلا در دتش یکیش در الحمدلله موفق شدم فتام برادر دادم همه خیر رفت پول نگرفتم قرضا نشدم او هم پولی ما هم خیلی میچک داد خلاصا پول بین رفت ما قرضا نشدم ما هیچ هم نگفتیم برو اومدیم تاکسی زدیم زندگیمون رو پیش بردیم سومه سکتی برادرم کار کردم خیلی برادرم کم ترک چی بگم وایم من چهش دیگه که این در اون وقتی کپیچ لزه که ما با سالی رفتم فهمیدم که ما اینا باید خلاص کنم آدمی که اوتاپیته و خلاص کردن میره اون طرف میج قبولی بم سوچ باید فکر کنم که برادر یکی از خلاص کنی اومدگی باید خلاص شود کو باید دو برویا طرف تاپیت میکنه بله معنی گام فهمیدم صد فویز مانند که تو داتور یک اسپی داتور آدم امو شنونده برده سرش با تق زیسه با کانچین زده استرات ما همه خشکی مثلا بگم که او آدم یک جو پولی من گرفتگی رفتگی نیست من اون در پروسس کار ما روی چیز دیر حس کردم نو من به همیز دعوت نکردم داشه این چیز در اوتام شویده امکیام شویده که اومدن کتی اومده گم زدن گفتن که امخیره این خودش سعودو دابد من نمیدونم خیلی خلاصا گفتم اگه خیلی همین مگزین اینا به همین قرضش همین بچه کار میکنن مثلا تو دیگه در این بودی نیستی مثلا این مگزین اوجه نیستی کاروچه همین ما قرض کنیم قولا کنیم یوردن روش کنیم که تو من بچه قدر قرض کنیم ای پراجه نیم برویا با بچورا او تام دادم این سوس رو قرض کردم او آدم دادنم ما خواستیم استاپ پیشینه مگزین واسه نمیتونیم که دیگه نتونستیم مثلا با خاطر چی با خاطر که من قرض میکنم که من تای 800,000 تومان 900,000 تومان قرض دارم یکی من 150 200,000 تومان یا با قرض گرفتم بار زدم یعنی مثلا من نتونستم فعالیت کردم همین چیزایی که برای کی وای آدمایی که من قرض دارم برای حوض اومده استم من همون خاص سودا کردم یا را دو دستم بر اینا زدم نتونستم همون 200,000 تومانی که داشتم راست گم شد رفت اما خیلی دیگه اونجا دیدم که زورم نمیرسم بعد مایلا اونجا پایو پروانه مگزین دو دادم بعد ایستوستو همش خودم بودم و با همین پروانه که دیگه ولی من صد پریدلی 600,000 تومان فقط به گناه خرج کردم او اماکین $2 و اکو کاملا رقم ندادستم گفتن اول تایم به گناه را بده که زندگی اینجا آروم شود بعد یکی مورا بند میدم ازی اما زباره که تشکیل کردین
рақамош ҳамаи чизошуна хеле десен аввал то охири видео бурмадагия бародаро агар ки яке ягонта шубҳа чикор кунам занг бизанам бинависанд чикор кунам ҳамантура ка телефон ватсап гирёнай инстаграм гирёнай ман ҳамаша ҷавоб додасам вале бо як мушкилӣ пайдо шуд аз зубони мо акай дони худо агар ки ту даи тизер мекунӣ ака агар даи тизер кунӣ як мушкилӣ да мо пайдо шуд ака ки бисёри бародаро пул гузаронда тонистесанд қариб як 400-500 та мада чӣ омадест агар комментариёра букун видеои ҳамис бурда ҷо мефаҳмӣ мада скриншот рӯи кардесам бачаҳо ки ака пул гузаронда нашидеста як хел одамо тонистеста мо хумон Тоҷикистон санҷидесем чидеста як хел одамо натонистеста мо ҳамира рӯзи душанбе як дударак дорум дар Москва бисёр бачаки кубаи сахт бовараш мекунам Сбербанк Тинькофф монданем ака бале не ки ҳозир қонунҳои Россия қатъи имконият ҳастае ки шод потона блок кунад баъд бо Тинькофф Альфа-банк накунем ки Альфа агар блокит кунад сумота наметавад барои ҳамин мегем ана агар ки ягон кас фирма дошта боша ягон ИП дошта боша ёки ОО дошта боша агар шоти вая бимонен шотона блок намекунанд хай ирам ситуатсияра хушрӯ бинем барое ки индивидуал яъне физически лицора гарантияш қариб 99% ки шототона блок мекунанд не то что блок мекунам ман ҳамин ситуатсияра ғалатагӣ ака ман нафсу жизн ба хотири ҳамин хошу дара кардаам асум калом гузаштагиам заблокировать кардагиам 1 сентябр қонунҳо боз максимал нишиданд ту ҳар як суми мегзаронӣ метавона проблема шавад хулоса ҳамин чиза десем ки бояд мо Сбербанк бишоем ака насиб ина мисол Америкада шот ҳастай GoFundMe меган як сайтай дар он сайт медрои регистратсия мекунӣ мисол ту дабайт мекунӣ ки ҳам хеле ҳолатае кӯмак кунем сбор ташкил мекунӣ ва дар онҷа сумаш нестаге чанқа дар кора ва чанқа ҷамъ шудаге буда плюсша меяд ки данат любой хел мекунӣ на шот блок мешава ягон хел хатар надорад ба фикрам Россияра хеле системачаҳако доранд ҳамонро биковен агар ки вая бимонен вай гарени зур мешава ба фикри ман хеле данат доранд идеяи ман ака шумо дар чӣ хел ҳамин чиз ба гуфти шумо барое ки ниё кунед ака ҳам ман кор мекунам сум бандбурад мешава ҳам ютуб пул кор мекунад ҳам реклама пул кор мекунад хулоса ҳамин 600 000 ё 700 000 500 000 200 000 ки ҷамъ мешавад мумкин 1 миллион бишава роядан ҳисоб барое ки мо суми ютуба ҳисоб намекунем мо суми ютуба мегирем мезанем просто отчёт медем ки $500 мимо кор кан мо дар ҳамин хай задем шад мегӯм ку ман гапат надорум барои идея придумат кардагит ман вообще дига чи представи доштуму хеле полно гирифтиш хаяки из-за того что опыти калон дорӣ дар ҳамин соат 5 шаг 6 шаг вперёд фикр мекунӣ да чӣ кор карда мешава ва ман боварӣ дорам ки ҳамин кор аз уҳдаш хушрӯ мебирой чунки ҳозир дар соҳаи имин ҳамин хайрия кив кияй акаи ба фикрам бобоҷонай баъд бо онао як бародари дигамон чӣ ном дошт як бачаакай ҳамин тарафҳои қирғана як ҷой увайя тамом дига нестиш ки акаи мансура ба салиҳин ба фикрам салиҳин вай худаш хеле ягон группача дора вай худаш вай ба фикрам збор намекушоя мекуна карта дора дора карта Сбербанк дора алиф дора душанбеси дора ҳамаша дора неки фикр мекунам агар ки ҳамин кора сар кунӣ ранги пешина бо муваффақ мешавӣ ки ту дар ин соҳа гаранӣ раҳмат ака ман боварӣ дорум аввал бахтидам баъд ба ҳамин 1,5-2 подписчик дагид марсай ман хиёл мекунам ки иншаллоҳ айода 100% мебирем бо ҳамон аудитория пешинамона бо вастанавид мекунем иншаллоҳ не ки агар ки каси барон саид ғолиб ака уҷа ҳамон як момент буд ки ҳамин се одаме ки популярниан мизо аудиторияшон талан дар номи дар забони ман омад барои мисол агар ки гап зани касишон бугу ки ягон майда ман айваё хеле кина сиёҳӣ мисол дар дилам надорум ягон вақт дар дилам намегирам барое ки
اگر من کی نمیداشتم کتی تو کتشون امسی مومش بدین که بوم میون فیس رو سلام علیک میکنم میسو. بله. برادرها چخیلی که خیتون دیدین، چخیلی که خیتون شویدین و با در دیگه در کانال اشورف، در کانال صدای امید، در دیگه در اینستاگرام خودی رسان میکنم. اینستاگرام ارزون موبایل 4 تا 1 ای پرویزای کدومی که تلفن خریدنی ای میتونه 2 تا 1 2 تا 1 تلفن خریدنی باشین مرحمت کنین. ای دیگه مگازینا تلفن ها ارزون ترن و داشت تلفن هم بخرین شما سهمتون برای همین مشکلی برادرمون میرسونین و کدومی که بلوگره کدومی که جورای بلوگر دوره در یاد بگیرین که از این حالتی که حاضی پرویز غلطیدگی از این حالت یگان کس کفالت نداره، یعنی یگان کس نمیتونه بگه که من هم خیلی حالت در نمیغلطم، چون که خطور میدونین که زندگی خودش ریسکه. برای که در زندگی یگان صاحب یگان چی بشه تی قیقه ریسک میکنی و اینکده ریسکا نمیگذارند و همین حالت در سر پرویز آمدگی و برای که شتابی در آینده یکی گفته نمیشه و همین حالت در شما غلطیدین و ما را دیل من بسوزه و پرویز هم با دیگه برادرایی که هستن دیلشون بسوزن در همین حالت خطیتون باشن. خواهیشتون میکنم به طرف نباشین، حرکت کنین که یاردم کنین. فرق نداره یگان برادرتون میگین یگان چی میکنین راست سمتون بگذارین. از همتون خواهش آخران صحبت در پرویز میتیم برنامه را به آخر میرسونیم. من کلام اکا برای بنیمانی کردنتون و اولین درجه توست برای کامنتاری نوشتن که میشه نیز اسماعیل چی توست نوشتی که هم خیلی ما گرین قوا گرفتم و از اون ما با همه این برادرایی که در این 3-4 برنامه ما دیدن روز تمام خواهان که همش خیلی دستگیری کنن همتون در همه برادرها یا بولیا اکر دستور احمد کلام خداوند یگم انسان روی زمین در این مشکلی نگرفتند خداوند هیچ وقت و با تیمبالی که خاص با مشکلی ها بستش بسن من همه عرضا و کشکی مکردونی دو در مسکو همه نمود شبختو در دوورنیکی هم کار کردم اونم خیلی مگزین شوک هم کار کردم لوبوی کار کردم عذاب یگان نمود عذاب چه نمی چی خرد نبوده تمامی آرامیش تمام خوشبختی و خرسندی و چی چیز در دنیا داری همش میگیره. فقط یک فکر اگر خزم چه بتون برای همین خداوند هیچ کس در این اولاد نگهتونه. الله برکتتون بده. از رحمت کلام سلامت باش برات. خیر.